twese turi amahoro, turatuje, turatekanye mu gihe nta bibatsi by'amasasu biri kutwisuka ku mitwe yacu. Gusa mu kanya gato cyane ibintu bishobora guhindura isura tukabona iby'amaso yacu atakwifuza kubona habe namba. Waba uri umunyarwanda, umurundi cyangwa umukongomani, niba usenga ushyiremo agatege, uzishimire ko ibiganiro bikemura amakimbirane aho gukemurwa n'amaraso y'abasore n'inkumi b'abasirikare, kajugujugu, ibifaro na za misile. Hari abo tuvuga iby'intambara bakavuga ngo aba bantu ni inkunguzi. Gusa icyo ugomba kumenya, iyi ntambara ijya kuvuka igakwira henshi nuko bitangira. Habanza kuba impamvu zituma habaho kutumvikana, ibinyamakuru bigahagurutsa wino ngo ngwino wandike byakomeye muri ariya matware, guterana amagambo bigakurikiraho itangazamakuru riti n'ahandi habaye, ibihugu bikirata ubushongore bwabyo bigashyira kera bikegura intwaro ubundi amaraso akameneka, abagatuza gato bakabigenderamo abandi bakitwa intwari, ab'amacumu yahise ibigembe bagahabwa inka z'ubumanzi, imidali n'impeta z'imotore sinakubwira. Ubusanzwe u Rwanda n'u Burundi nubwo baturanye bajya kunganya ubuso, abaturage, imico, ururimi n'amateka n'ibindi byinshi bibahuza, nyamara muri iki kinyejana bigaragara ko icyo bapfa cyaruse icyo bapfana. Noneho biri gushimangirwa muri iyi minsi ubwo Burundi buri gufasha RDC, FDLR yasize ihekuye u Rwanda, Wazalendo n'abandi mu guhangana na M23 yamaze kwigarura ibice byinshi bya Kivu muri Kongo, kandi ibyo bigakorwa bisatira u Rwanda nk'ibyabaye muri Rubavu ejo bundi ubwo barasaga amasasu muri Rubavu, ariko bagasanga ubwirinzi bw'u Rwanda buhari buzwi nka Iron Dome, bwiteguye ngo gwino tugukorera iby'umunya-Israel yakoreye Hamas ubwo yashakaga kurimbura umuyahudi. Banza nagiye kure cyane. Reka tuve iyo muri Aziya twigarukiye hano mu karere k'ibiyaga bigari, aho umwuka ari mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ku buryo muri kugenda muhishurirwa ko intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi yabiri gutegurwa, igisigaye ari ugushyira indwanyi ku rugamba. Byatangiye kwa 31 Mutarama 2025 ubwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagezaga ijambo ku badiplomate maze yivugira ko u Rwanda ruri gutegura gushoza intambara ku gihugu cye. Ese koko byaba ari byo cyangwa no kwigirizaho nkana ku Rwanda no kwiyenza bimwe byo gushotorana? Umunyarwanda w'umuhanga yaravuze ngo akarenza umunwa akarushya amagara. Gusa nanone baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta nduri ivugira ubusi musozi. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicumbuye n'amakuru agezweho kandi ize utasanga ahandi. Nje ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere udukurikiye turakwishimiye. Nanone ikaze. Ubundi igiye mu mateka ukajagajaga mu by'abahanga mu banditsi banditse, usanga hagati y'u Rwanda n'u Burundi bafitanye amateka maremare arimo n'ay'intambara. Izizwi cyane zabayeho ni igitero cyiswe cyo ku Muharuro aho Abarundi batsinze u Rwanda, ariko aba nabo baza kwihorera ku gitero cyiswe cya Rwategana. Gusa ibi si byo tugiye kugarukaho kuko twabivuzeho birambuye mu cyegeranyo cyabanje. Ahubwo reka tugaruke none aho hari gututumba intambara mu isura nshya hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu bifasha DRC harimo n'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yabitangaje kuwa gatanu tariki ya 31 Mutarama ubwo yari yakiriye abadiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu Burundi. Ijambo yabagejejeho ryibanze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zikomeje kwigarura uduce dutandukanye two mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuva kwa 25 Mutarama izo nyeshyamba ziragenzura umujyi wa Goma ziheruka kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Burundi buri mu bihugu bifite ingabo muri Kongo, ndetse amakuru avuga ko bumaze gutakariza y'abasirikare benshi M23 yicaye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Cyo kimwe na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Ndayishimiye yikomye umuryango mpuzamahanga ukomeje guceceka kubiri kubera muri Kongo Kinshasa, ashinja bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba ari byo bikoresha u Rwanda rugakora intambara n'iterabwoba. Perezida w'u Burundi yumvikanye avuga ko u Rwanda nirukomeza ibikorwa rurimo bizatuma intambara avuga ko rurwanamo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo u Burundi butazarebera ko ahubwo izaba iya rusange. Ati ese murabona ibibera hano hafi y'iwacu kubera iki mukomeje guceceka? Ese umuryango mpuzamahanga n'ubona ingaruka? Babwiye ko ibindi bikomeza gutya hari ibyago by'uko intambara izaba rusange mu karere kose. Ndayishimiye yavuze ko u Burundi bwamenye ko u Rwanda ruri gutegura kubushoraho intambara, ngo kuko rumaze igihe rutegura impunzi zikomoka muri iki gihugu ku buryo hari n'izoherejwe kurwana muri Kongo Kinshasa. Abantu ntibagomba gukomeza kurebera. U Rwanda nirukomeza kwigarurira ubutaka bw'akarere duherereyemo, ndabizi ko ruzanagera mu Burundi, kubera ko barimo kuganiriza urubyiruko rw'impunzi bakabaha intwaro. Maginga ya bari no kubarwanisha mu ntambara ya Kongo. Umunsi umwe bazagera mu Burundi ntabwo tuzemera. Intambara izabera rusange.
iyo gahunda y'uko hari icyo bari gutegura ku Burundi turayizi. Ndayishimiye yunzemo ati umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ukora twe hano mu Burundi ntabwo tuzarebera. Mbisubiyemo, umuryango mpuzamahanga ukwiye gufata ibintu nk'ibikomeye kuko dufite ibibazo mu karere. Ndayishimiye Evariste yavuze ko Burundi atari bwo bwonyine butewe ikibazo n'u Rwanda kuko ibihugu nka Tanzania, Uganda na Kenya nabyo bishobora kugirwaho ingaruka kuko uburasirazuba bwa Kongo nibutagira amahoro akarere nta mahoro kazigera kagira. Yunzemo ko ingaruka z'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa RDC zatangiye no kugera muri Afurika y'Epfo, nyamara iki gihugu aho giherereye n'aho Kongo iherereye bihabanye cyane. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yanyumuje ibi byatangajwe na Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste wavuze ko impungenge z'uko igihugu cye gishobora guterwa n'u Rwanda, ahishura ko ahubwo Burundi ari bwo buri mu mugambi wa Perezida Tshisekedi wa RDC wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri w'Ubutegetsi Olivier Nduhungirehe yatangaje kuri uyu wa mbere Gashyantare 2025 ubwo yasubizaga ku byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kwa 31 Mutarama 2025 ubwo yari yakiriye abadiplomate batandukanye bakorera i Burundi. Perezida Ndayishimiye yatangaje ibi ari nko kwikuraho igituzi cya bamwe mu Barundi barimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi na societe civile batahwemye kugaragaza ko badashyigikiye icyemezo cya leta cyo kohereza ingabo muri RDC kujya gufatanya urugamba na FARDC, Wazalendo na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko ibyatangajwe na Evariste Ndayishimiye bitandukanye n'ukuri kuko Burundi bwohereje ingabo muri RDC kujya gufasha ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Yagize ati Burundi bwohereje ingabo muri Kongo gufasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri gahunda yo kurwanya M23, ariko na gahunda yo gushaka gutera u Rwanda no guhirika ubutegetsi Kigali. Ibyo ngibyo muribuka ko Perezida Tshisekedi yabivuze inshuro nyinshi mu myaka 2 ishize, aho yavuze muri 2022 ko yiteguye gufasha urubyiruko rw'u Rwanda guhirika icyo yise regime diabolique y'i Kigali. Arakomeza no mu kwiyamamaza, muribuka ikiganiro yakoze mu Kuboza 2023 aho yavuze ngo agatero gato ko kaba kangana kose ka M23 azahita asaba imitwe yombi y'inteko guhura ngo bamuhe ububasha bwo gutera u Rwanda kandi ngazarasa Kigali atagombye gushyira abasirikare ku butaka bw'u Rwanda. Yaranakomeje n'ibitutsi byinshi, nuko ku itariki ya 17 Ugushyingo umwaka ushize aho yari mu ntara ya Katanga aho yahuye n'abayobozi ba gisirikare n'abagisivile ababwira ko nibamwemerera guhindura itegeko nshinga manda ye nshya azayikoresha mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko izo mvugo ari izagashoza ntambara, avuga ko u Rwanda rwagiye rubigaragariza amahanga kenshi ariko bakavuga ko Tshisekedi aba yivugira gusa adakomeje, ko ari imvugo yo kwiyamamaza, nyamara ngo byagaragaye ko atari ukwivugira gusa. Ati ariko ntabwo ari amagambo gusa kuko yashyizeho nyine iryo huriro rya gisirikare ririmo Abarundi irimo na FDLR. Abarundi bafite impamvu zijyanye n'ubwoko kuko bari kumwe na FDLR nayo yazi ingengabitekerezo ya jenoside yikwirakwiza no muri iryo huriro ryose, ari ryo ririmo bari abacanshuro bose mwabonye, zirimo na zirangabo za Samidias zivuga ngo zaje kugarura amahoro. Ntabwo ari byo. Hanyuma hakabamo n'ingabo za Wazalendo. Hanyuma ari ikindi cyagaragaye mu ntambara iheruka ya Goma, intwaro turazari ku mupaka w'u Rwanda ndetse hari n'abasirikare b'iryo huriro rya FARDC bafashwe batanze amakuru y'uko intambara ku Rwanda yari hafi, ko atari umutwe wa 23 ahubwo ko intambara mu Rwanda yari hafi. Uburundi buri muri uwo mugambi. Rero niba Burundi bwohereje abasirikare babwo muri gahunda yo gutera u Rwanda, sinumva impamvu Perezida w'u Burundi agenda hari akavuga ngo aratinya ko batera igihugu cye uguhagarika Perezida Paul Kagame n'ibindi, ahubwo ari uri mu mugambi wo gutera u Rwanda. Ikindi Minisitiri Nduhungirehe yagarutseho ni ibyavuzwe na Perezida Ndayishimiye ko abasirikare b'Abarundi bagiye muri RDC kurwanya imitwe yitwaje intwaro, agaragaza ko atari ukuri kuko izo ngabo zagiye gukorana na FDLR kandi nawe ari umutwe witwaje intwaro. Minisitiri Nduhungirehe kandi yagaragaje ko abasirikare b'u Burundi boherejwe muri RDC banafite ingengabitekerezo ya jenoside bigaragarira mu bikorwa byabo. Ati nabitangira n'urugero ku itariki ya 23 Ukwakira 2023 hari imitwe ya Nyatura, Wazalendo bafatanyije na FARDC batwitse inzu 300 z'abatutsi b'abanyekongo mu mudugudu witwa Nturo muri teritwari ya Masisi. Ibyo byabaye zuba riva. Abarundi rero bari bahagaze aho ku musozi hejuru babirebera, ntacyo bakoze, kandi abo batutsi b'abanyekongo babahungiyeho banga kubakira, ahubwo na nyuma hari ibisasu byabaguyeho. Rero ibyo bigaragara yuko abasirikare b'Abarundi bo baje bafite iyo ngengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abatutsi b'abanyekongo. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko Perezida Ndayishimiye yabeshye. Ati rero ntabwo numva ukuntu Perezida Ndayishimiye abirengaho,
akavuga ko ikibazo ari u Rwanda, ikibazo ari Perezida Kagame, kandi bigaragara ko abarundi badafite gusa umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda babinyujije muri iriya huriro rya gisirikare, ahubwo banafite ingengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abatutsi b'abanyekongo. Muri icyo kiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye n'abadiplomate yerekanye ko asa naho ari ugira inama ubutegetsi bwa Tshisekedi ku byo bukwiye gukora ku mutwe wa M23, aho yavuze ko ari we wari watanze igitekerezo cyo kohereza muri Nyiragongo ikabyanga, nyuma ngo yohereje abantu we ngo bajya kureba muri Rumangabo. Ubundi asaba ubutegetsi bwa RDC kwarekera mu 23 kugira ngo habeho ibiganiro. Nubwo yagaragaje ibyo byose, ubutegetsi bwa RDC bwakomeje gushimangira ko budateze kuganira n'umutwe wa M23, ari nayo mpamvu yongeye kubura intwari karwana urugamba yita ko ari urwo kurengera abaturage ba RDC, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda batotezwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ngaho rero nguko iby'u Burundi n'u Rwanda uko bihagaze muri iyi minsi, nge ndabashimiye ko mwabanye nanjye. Nge ndi Penuel muvandimwe, iyi ni Mira Rwanda, ikaba isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Niba ari ubwa mbere udukurikiye turakwishimiye, mbifurije amahoro n'amafaranga. Naho ubutaha mu guhiza amashyi tuzongere guhura amatavuna imitozo.